салом ба шумо. нашри хабари мустақиман рӯи мавҷи радиои муҳоҷир аст. имрӯз чоршанбе 3 декабри 2020 сол аст ва ба таваҷҷӯҳатон тафсили хабарҳои ин соатаи тоҷикистону ҷаҳон. хабарҳоро аз самти муҳоҷират аз русия шурӯъ мекунем. 1,5 миллион муҳоҷире ки дар сохтмонҳо кор мекарданд бинобар пандемия ба русия баргашта натавонистанд, гуфтааст муовини раиси ҳукумати русия Марат Хуснуллин. вай маҳз бо ин омил болоравии нархи манзилро дар русия шаҳр дод. ба гуфтаи муовини раиси ҳукумати русия, арзиши сохтмон дар ин кишвар аз ҳисоби камбуди муҳоҷирон дар сохтмонҳо ба ҳисоби миёна 5-7% барои ҳар як метри мураббаъ боло рафт. пештар хабар дода шуда буд ки бинобар ихроҷи муҳоҷирони корӣ, ширкатҳои сохтмонӣ дар русия ба нарасоии қувваи корӣ дучор омаданд, ки ин метавонад боиси халалдор шудани вазъи бозори фурӯши манзил дар русия гардад. дар робита ба ин вазорати сохтмони русия пешниҳод кард, ки вориди муҳоҷирони корӣ ба русия барои кор дар бахши сохтмонҳо сода карда шавад. барои ҳар як қитъаи муайяни сохтмонӣ шумораи зарурии коргарон ба нақша гирифта шуда ва сипас бо ҳамкорӣ бо мақомотҳои дахлдори кишварҳои осиёи марказӣ муҳоҷирони меҳнатӣ ба рӯйхат гирифта мешаванд ва баъдан ба таври муташаккилона ба гурӯҳҳои сохтмонӣ дар русия ҷалб карда мешаванд. корфармоён бошанд дар навбати худ шароити зисти муҳоҷирон аз ҷумла ҷойи хуби онҳоро фароҳам оварда, ҳар яки онҳоро аз ташхиси тиббӣ гузаронида ва суғуртаи тиббӣ мекунанд. муҳоҷирон бошанд танҳо патент ба даст меоранд ва фаъолияти меҳнатиро шурӯъ мекунанд. коршиносон қайд мекунанд, ки дар бахши сохтмон хориҷшавии муҳоҷирон беш аз 22% ташкил додааст. иттилоъоти ин соатаро мустақиман дар барномаи иттилоъоти хабарҳои рӯз рӯи мавҷи радиои муҳоҷир мешунавед. таътилҳои соли навии соли 2021 дар русия 10 рӯз аз 1 январ то 10 январ идома хоҳад ёфт ва моҳи январ танҳо 3 ҳафтаи кориро дар бар хоҳад гирифт. ҳамзамон 31 декабри соли 2020 рӯзи корӣ кӯтоҳ шудааст, гарчанде ки тибқи гузоришҳои мақомоти маҳаллии як қатор минтақаҳои русия он аллакай рӯзи истироҳат эълон шудааст. қаблан президенти русия Владимир Путин ҳамаи минтақаҳоро тавсия дода буд, ки 31 декабри соли 2020-ро рӯзи истироҳат эълон кунанд. баъдан як қатор минтақаҳо аз ҷумла шаҳри Москав имрӯзро рӯзи истироҳат расман эълон кард. рӯзҳои истироҳати дигар низ дар моҳи феврал дар робита ба таҷлили рӯзи ҳимоятгарони ватан, ки ҳамасола дар русия рӯзи 23 феврал таҷлил мегардад, дар пеш аз интизор аст, ки бахшида ба ин сана 3 рӯз аз якшанбе 21 феврал то сешанбе 23 феврал истироҳат идома ёбад. аслан чунин рӯзҳои дарози таътилӣ барои бархе аз корфармоёни хусусӣ манфиатбахш нест. аз ин ро дар бештари маврид корфармоёни хусусӣ бо гузашти 1 ё 2 рӯзи истироҳатӣ дар рӯзҳои иддӣ коргарони худро аз ҷумла муҳоҷирони меҳнатиро ба кор бармегардонанд, ки ин низ аз нуқтаи назари қонуни меҳнати русия поймол кардани ҳуқуқи коргарон ба ҳисоб меравад. аммо аз тарафи дигар назар кунем, дар бештари маврид муҳоҷирони меҳнати худ ғайриқонунӣ, яъне бепатент ва ё дигар ҳуҷҷатҳои зарурӣ ба кор ҷалб мегарданд, ки дар ин росто низ онҳо худ вайронкунандагони қонун ба ҳисоб мераванд ва дар баробари хоҳишҳо ва ё фармоишҳои ғайриқонунӣ корфармоён дар назди қонун ҳимоя намоянд. таҳаввулоти ин соатаи тоҷикистон ва ҷаҳон аст. мустақиман дар рӯи мавҷи радиои муҳоҷир аз Москав ба Хабаровск меравем. дар қаламрави Хабаровски Русия ҳангоми сохтани иншоотҳои иҷтимоӣ мақомот тасмим гирифтанд, ки дар майдонҳое ки қувваи кории муҳоҷирон каманд, дар он ҷойҳо маҳбусонро ба кор ҷалб кунанд. дар ин бора вазири сохтмони минтақаи Хабаровски Федератсияи Русия Андрей Чекулаев дар як нишасте ба хабарнигорон изҳор дошта буд. қайд карда шудааст, ки ҷалби ҳамаи маҳкумшудагон ба корҳои сохтмонӣ ба нақша гирифта нашудааст, аммо баъзе аз онҳоро дар корҳои сохтмонӣ дар ҷойҳои холимондаи муҳоҷирони меҳнатӣ ҷалб хоҳанд кард. масъалаи ба кор овардани маҳкумшудагон бар ивази муҳоҷирон ҳанӯз ҳам ниҳоӣ нашудааст. раванди ин кор ҳамоҳангӣ ва
هماهنگی با مقامات حفظ حقوق منطقه را تقاضا میکند که عین زمان این مرحله در بررسی قرار دارد. یادآور می‌شویم که در قلمرو خبر است که رسای قوای کارگران خارجی احساس می‌شود پیش از جاری شدن محدودیت‌ها با سبب پنهان شدن سرایت کرونا ویروس یک قسم خرد مهاجران فوری از آسیای مرکزی اینچنین از چین و کره شمالی به این منطقه به مقصد کار آمده بودند. اطلاع می‌دهند مقامات محلی خبر است. ولی مقامات می‌گویند که با این مقدار کمی مهاجران مهنتی نمی‌توانند کارهای پیشبرنده در انشاءات ساختمانی را در وقت معین گردیده به استفاده دهند. از این سبب ساختمان بعضی انشاءات از جمله انشاءات اجتماعی به قبل یخ بسته است. در این برابر بعضی کارخانه‌ها بنابر رسایی قوای کاری مهاجران مهنتی مجبور شدند استحصالات را کاهش دهند و یا پررفع فعالیت خود را قطع کنند که این به اقتصاد منطقه ضرر جدی می‌رساند. تاکید می‌کند اندری چکولایف وزیر ساختمان منطقه خبرسکی فدراسیون روسیه. ادامه نشر خبری است. از روسیه به تاجیکستان می‌رویم. زیاده از 90,000 نفر شهروندان تاجیکستان به واسطه پروازهای چارتری از کشورهای خارج به دوشنبه برگشتند. خبر داده بودند از وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان به رسانه‌ها. گفته می‌شود که در بین آن شهروندانی که در دوره پاندمی از دیگر کشورها به تاجیکستان برگشتند 74,171 مرد و 16,162 زن میباشد. هر سال تقریباً 500,000 نفر کشور را برای مهاجرت مهنتی ترک می‌کنند. سال 2020 129,000 نفر کشور را ترک کردند. 112,927 مرد و 16,880 زن میباشد. گفته است نادر شاه سلیشویف، معاون سردار ریاست مهاجرت مهنتی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان. و گفته این مقامدار وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری روسیه همچنان کشوری از مسیرطلب جهت مهاجران کاری و شهروندان کشور محسوب می‌یابد. تا 90% مهاجران ما به فدراسیون روسیه می‌روند. باقی مانده 10% برای کار به قزاقستان و دیگر کشورها می‌روند. تاکید داشته است اصلشان در شایف. علاوه گردیده است که در منطقه‌های تاجیکستان مرکزهای مشورتی به فعالیت پرداختند که شهروندان می‌توانند برای جستجوی کار به این مرکزها مراجعت کنند. و طبق اطلاع نماینده وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری زیاده به چنین مرکزها زیاده از 23,000 نفر برای مصلحت‌ها لکه مراجعت کردند. تحولات این ساعته تاجیکستان و جهان است. مستقیما در روی موج رادیو مهاجر است. تاجیکستان برمیگردیم به روسیه. در ماه ینور کارخانه دولتی رای آهن روسیه برای خواهشمندان سفر به ازبکستان قطارهای اضافی می‌فرستد. قبلا روسیه با حکومت ازبکستان درباره کمک به جهت برگرداندن شهروندان ازبکستان به تاشکند و موافقه رسیده بودند. اولین قطار با شهروندان ازبکستان آخر ماه سپتامبر به تاشکند رفته بود. در این مدت 32,000 نفر شهروندان این جمهوری از راه آهن استفاده کردند و از روسیه به ازبکستان رفتند. قطار نوبتی از ایستگاه شهر والجسکی ولایت ولگاگراد حرکت می‌کند. سنه‌های انتقال 8ام، 15ام، 22ام و 29 ینور سال 2020 گفته می‌شود. چپتاوی قطارها و مسافران از تمامی خزینه‌های چپتا فروشی راه آهن از سامانه شرکت یا توسط ضمیمه‌های موبیلی خریداری کرده می‌توانند. یادآور می‌شویم که اکثر مهاجران مهنتی با سبب از دست دادن جای‌های کاری قصد ترک کردن روسیه را کردند. از اول سال تقریباً 1.5 میلیون نفر روسیه را ترک کردند. در بعضی سال‌ها نارسایی شدید کادرها لکه به نظر می‌رسد. در همین حال در رابطه با پاندمی کرونا ویروس مرزهای روسیه برای شهروندان خارجی همان بسته باقی می‌ماند. خبرهای این ساعت را مستقیما در روی موج رادیو مهاجر شنیدید. سلامت باشید. در ساعت‌های بعدی انتظار خبرهای تازه بمانید.